Episode leyi yi tisiwa eka n'wina hi Preview Restaurant hi kumeka a Pitori a shop number R2 a Arcadia Kingsley Center. Preview Restaurant laha ndlala yi timeriwaka kona. Kasha spirit ke. Hayi laveni ko. Oh, atikweni ra ximoya. Atikweni ra ximoya. Ku n'wina vambirhi mi tlachana kwihi loko swi ta ka ti-religion ta n'wina. Mi nhlamula sesilelo va nhlamula. A ti hlangana. Malwa spiritually. A hi lwa ti hlangana. Sesilelo. Okay, how so? How so? Atlanga njani? Sesilelo. Yo, yani. Yi rhagela ku yane. Leyi ya tika leyi. A yi izinchumu religion. Yeah. Yi la tikeni. Okay. Ilani bilivela ukona xikwembu ku xila phakathi ka munhu ka moya wa wena ka vuhanyi bya wena ka ripfalo bya wena I xikwembu lexi lexi kota ku loko la ku endla something ya wrong u bohe ripfalo hi ku no xikwembu xi kona ka wena Zimsula iku gogolela vana xikwembu. hi ma no Le Ishangani Gang. La ihlela hinkwaswo leswi rhumerisaka Gaza. Vumene, vunanga naswona hi tlangela ku humelela lokukulu na lokuntsongo. Hikuva hinkwerhu hi le ku tlakuseni ka ririmi na ndhavuko wa Xitsonga. Leyi I Shangani Gang. Shangi. All right, in vhiki leri ya futhi na mamukela nakambe ka nongonoko wa hina wa Aximoyeni hi karhi hi ta na n'wina I nongonoko luwa wa religion ya ku hambanahambana. Namuntlha ni mi khomele the powerful eka ti-religion timbirhi ta tona. Hala tlhelo ni khome Sesilelo ku nga Sangoma ni khoma na mfundhisi Sithole lava ku nga a pastor hi ndlela yaleyo mi karhi mi famba na mina Mukateko Sithole eka siku ra namuntlha ni karhi ni famba na a beautiful guest of mine a Ximoyeni karhi kwala a preview kona kwala Pitori mi nga rivali ku hi na birthday celebration ya nkata Yeso hi ti 10 ta May kona kwala preview swakudya swi kona chicken mi nga rivali ku na muhori the weather is allowing hala tlhelo na mkokoroxi wu kona ku va mi ta tiphina tihlanganise na hina kona kwala preview hi karhi ya mahlweni ndlela leyo. Sesilelo mpfukile. Mpfukile njhani? Mi sasekile. Thank you so much. Ni kombela ku sungula hi n'wina halawani. Mi karhi mi byela vaingiseri ku ri hi n'wina mani. Okay, so igogolelo lava aka Miss Hudson and then gogolelo inganga yo tiveka ka Gaza. In short, that's it. Miss Hudson a hi xilungu. It's English, yeah. Ri huma kwihi vito ra Hudson? Oh, so my husband is from Mozambique. He's Portuguese, but then Bashulabula na Changani. So his name is Hudson. Wow. Yeah. We didn't know that, right? And I can say kuba mi karhi mi tivisa sweswo. Ni khome na mfundhisi hala. Pastor, amsunguli ku ta haleni. Mi nga endla introduction mi byela na ku mi huma kwini. Sisi ni karhi itiveka hi nga sunguli ku fika I ku kumeka kaya I kumeka Giyani ka Ndindani mara ka nkarhi wa sweswi laha hi kumeka kona full time hi le Thembisa a Ivory Chula na kereke ya the hand of God founder ya kona ku nga vona Apostle Sithole so a swi bene ndlela Maamukelekile aka Ximoyeni kona kwala preview ani fambeni na xani na Gaza boxa kambe namuntlha ni wani Sesilelo mi nga hi byela ku swi sungule njhani eka timhaka ta ku n'wina mi discovera ku ri you are a Sangoma. Okay, so xo sungula ni ta ku ni tswaleliwe a tin'angeni. Okay. Mani wa mina I n'anga kokwani vo bebula mana ku ri n'anga va xisati na va xinuna futhi and then hala ka vo papa kokwani va xinuna vo bebula papa a ku ri n'anga ive ni kurisiwa hi matsongo ka Xikhavele ka N'wamatatana and then Are you for real? yes ni kulele ngangeni and growing up the signs a ti ri kona ta ku kombisa ku ri n'wana lowu a nga fani na van'wanyana u na vun'anga so also famba ka karhi va ni phusha ku ri no famba kerekeni to be specific ZCC yi nkurisini and then famba ka karhi se va swi vona ku ri it's not working swa ku mini ya kerekeni ni fanele se ni landzelela swa vun'anga but from a very young age they've seen ku ri
lowa ta vanganga, and they tried ku ri va tsutsuma va nga swi landzeleli, but up until Mkwembu yi ni humesa antirhweni. I'm a nurse by profession, so yi lava ku ri ni ya tirha swo tshungula vanhu. Full time. Yeah. So in other words, mi tshike ntirho mi ya Yeah. focus ka career ya Msangoma. Yeah. And mi twe mi mention ku ri mi kulele ka Xikavele, which is ka Ngomatatani. N'wina tikweni mi huma kwihi? So, yeah, mhaka yo kula ka mina a ni nge ku byeli straight ku ni huma kwihi, but then laha mhani va nga tswariwa kona ka Makhasa ni tshamini futhi, and then ka Hlomela ni tshamini futhi, hala ka vo Pastora ka Ndindani va ya Ndindani. So ni tshame ka tindhawu to tala, but I can safely say ku ri ni huma ka Hlomela na le ka Makhasa. Oh, okay. Yeah. All right. Ni khensile swinene. Pastor, ni ta sungula hi n'wina question. Loko swi ta aka ku pfumela kumbe ka ripfumelo ra n'wina, i ncini lexi mi xi tekaka xi ri xa nkoka loko swi ta ka gondzo ra ripfumelo ra n'wina? Aka gondzo ra ku pfumela ka hina, xo sungula i ku chava Xikwembu. Okay. Xa vumbirhi i ku rhandza warikwerhu ku kota ku i ti rhandza. So hi leswi mi pfumelaka swona ka ripfumelo ra n'wina? Yes. Okay. Sesilelo, your belief, ripfumelo ra n'wina i ncini xa nkoka hi rona evuton'wini? Mina I'm very different. Ripfumelo ra mina i mali ntsena. I believe in money, and I just believe ku ri loko u ri ku hanyeni tshika swo tala, tshika respect. You have to carry respect, yes. You have to take care of yourself, respect van'wana, u hlonipha loyi a nga ku tisa misaveni, ku nga muvumbi. Okay. But at the end of the day ni pfumela ka mali, that's it. I ncini ti-challenge leti mi hlanganaka na tona ka religion ya n'wina, more especially loko swi ta ka vun'anga, lexi mi hlanganaka na xona xi mi nyikaku challenge ngopfu n'wina tanihi n'anga, because you are very young? Yeah. And I understand maybe mi tshika swin'wana mi fanele ku mi swi endla swa your age, and then you focus ka vun'anga because your profession doesn't allow you. I ncini lexi xi mi hlorisaka ku endla swilo hi mhaka ku mi n'anga? Okay, kahle, the biggest challenge so far, I can safely say, ikuthwasisa. I have to be honest. Ikuthwasisa, I took it so light, but it's very challenging because nleku meeting different characters, different attitudes, different upbringing, and different behaviors, right? And I also have to adapt. For example, nina mathwasa ma 20, I have to deal with each and every personality ya munhu. Hikuya leswi anga hi xiswona, loko ku ve wena you are a diabetic patient hala tlhelo te ku chayeriweni, if wena you are a patient yo vabya swin'wanyana hala tlhelo ku chayeriweni. So it's very challenging ka mina, but otherwise swin'wanyana I would be lying. Loko swi ta ka mathwasani mi ri mina 20, right? Yeah. I va xinuna ntsena kumbe va xisati ntsena, or it's a mix? Both. Yeah. So ku na swin'wana ni nga tshama ni swi twa ne Yeah. ku mathwasani loko va ri le in that period they mustn't do anything, va fane va nga endli timhaka ta masangu. Yeah. So how do you control them? I va nyika murhi ku va nwa ku nga vi na switwi ka vona? To be honest with you, I never nikimuri. I just sit down na vona ni ku byela ku ri loko ri laniwani u te ku thwaseni, right? Hi pfumelelana. A ku na murhi loyi ni nga ta ku nyika wona wa ku u nga pfukeliwi. A ku na murhi loyi ni nga ta ku nyika wona ku ri u nga naveli munhu un'wanyana. It's up to wena ku u titwela ku fika kwihi. Ku ri u ta ka mina I need 100,000 ku ni ku thwasisa, right? Loko u ze u ta ka mina u ta tshama kona ni ku thwasisa, it means ku ri mali yo karhi vatswari va le ku yi humeseni. So wa titwela na, it's upon you ku ri na titwela na yi veliwa mali ya vatswari na. That's it. A ni nge ku nyiki murhi, ni nge ku tlhaveli, ni nge ku chavisi. Se lava yivaku ke mi kuma ku va ti yiva mi nga va voni, do you know it? Let's say ke mina ni tsandzeka ku tikhoma ni ku cope na un'wanyana mi nga swi vona? I see How? everything. Once you enter jarata ra mina, I know everything about you. I know everything about Mkwembu leyi nga khoma. I also know ku ri u tisiwe hi Mkwembu wihi. I also know ku ri u fanele u thwasa njhani, u endleliwa njhani swilo swa wena. So I know everything. Loko ri nkarhini swi ta ni sayinela before u ta ni byela ku bava ni le nkarhini. Loko u have sex, I know ku na mabudli ma ta ni byela ra bola, ra nuha, ra endla, and those are the signs that you are doing something which you are not supposed to do. Mi le ku swi tweleni a ri ximoyeni. Pastor, loko swi ta hala ka ripfumelo ra n'wina va kona van'wanyani lava va nga vafundhisi ku fana na n'wina, kambe va kha va nga endli ndlela vafundhisi hi ntiyiso. For example, mi kuma ku munhu loyi i ri i pastor mara i busy, a ri ku fambeni a ya ka vo Sesilelo,
a fika ku ni pfuni ku ri mina ni va na matimba n'wina mi tikhome njhani ka sayiti rero ntongo ti xivutiso a xi yimangi kahle xi yimbise kahle a wa xi yimbisi kahle ni ti khome njhani ka sayiti ra yini okay n'wina mi titwa njhani aka timhaka ta ku fana na teto hi lava va pfaku va yaku ka sesilelo va ku sesilelo ni endli ku loko ni ku fire un'wa awa then sesilelo obviously so because yena i ntirho wa yena ku pfuna vanhu a fika va pfuna n'wina mi titwa njhani hi vafundhisi kuloni lava endlaka sweswo kahlekahle ni nga ku yini hi vona yes hi ku ya hi believe ya mina ni nga ku munhu waloyi a endlaka swo fana sweswo a hi mfundhisi hi ku tele vona ku na leswi ya vongo i ku encenyeta ku encenyeta i ku va ni navela ku tikuma ni kha ni fana na sesi Mukateko sesi va ri munhu wa so mo kuma ku ri calling yaleyo kumbe nchumu luwa wu lidaku munhu ku a va mfundhisi andzeni ka mina a ni na wona hi swo swi nga ni endlaku ku ri ni za ni tikuma ni ya ka lava ni vona ongeti va nga swi kota ku ni endla ku ni va mfundhisi ende leswi swi nga kotekeki ku ni va mfundhisi hikuva ni hlangane na munhu wo karhi ku ri a ni nyiki swo karhi ku ni ta kota ku ni fana na sesi Mukateko va nga mfundhisi leswi vulaka ku munhu wo fana waloye a ni n'wi veki as mfundhisi loko ri ku a ri koho munhu wo fana waloye vunghozi bya kona mi nga ku yini ka vona ku hi byini if you know vunghozi bya kona ni nga kombisa ku ri va 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 karhi va endla xidyoho xikulu hi mhaka yo fana na leyo ende swa pfumeleriwa ku va munhu a va na ku navela aka nchumu walowo karhi loko ku ri ku boti lava navela ku tikuma va kha va fana na apostles thole va va mfundhisi na bibele ya swi kombisa ku ri ku na lava va navelaka ku va mfundhisi i ri lava va navelaka ku va mfundhisi a va hanyi tanihi mfundhisi se loko ku ri ku ni navela ku va mfundhisi ni la ku hanya tanihi mfundhisi ni fanekele ni tshunela aka vafundhisi lava ni va tivaka va ri vafundhisi se loko ku ri ku me ni navela ku va mfundhisi ni nga ri mfundhisi ivi se ni tikuma ni ya ka tin'anga kumbe ka van'wani vanhu ku ri va fanekele va ni khomisa swo karhi ku ni ta kota ku ni va mfundhisi vula ku ri a hi ngopfungopfu timhaka ta vufundhisi xi kona xi nga tumbela lexi hina hi nga xi tiveki ende lexi mi nga ta ka mi nga xi vutisi ku va mi khe mi nga xi tivi mara a hi emi a hi vufundhisi Jojo na question la cause natwala mjani nganga na mfundhisi angarela ri gagana mfundhisi no kuna swin'wana leswi ni nga tshama ni swi twa ne xikongomba ka n'wina kokwani lelo Yeah. kokwani kumbe gogo kumbe swa fana Gogo. gogo lelo kuna van'wani vanhu lava va fanaka na n'wina vongo loko va tirha ntirho wa vona va rhanga va vitana Xikwembu mun'wana wa vona ku ni ta ku ya mahlweni na question ya mina Yes. okay se loko ku ta mfundhisi wo karhi a fika a ka n'wina ni la ku pfula kereke ne mara ni lavanyana mphathapani nyana wa ku kota ku i yini sweswo Jojo i yini sweswo Emuru ndla ku vanhu va ku yingisela. mphathapani yini loko okay ndo tshika ile mphathapani ma ala komisa loko munhu a lava murhi wo karhi wa ku like va vulisi nga ta ku ri murhi wo munhu awa swi taniya loko a ri kerekeni tanihi ku n'wini loko mi endla ntirho wa n'wina mi khonseta Xikwembu I'm feeling nga ri this sort of disrespect ka Xikwembu hi mhaka ku mi nyika munhu murhi ku ri a endla swilo leswi nga ri ku swona hi image ya Xikwembu so loko mo nyika munhu ndlela yaleyo mi misava mi fila njhani n'wi tanihi n'anga I feel good. To be honest with you, I feel good. Whenever you step in Kandumba Amina, I'm making money, my dear. When of course mali ni endla leswi ni swi endlaka as long as unga dlayi munhu. That's it. Kuri, I don't have feelings towards that. As long as it involves money and not killing, I don't have any feelings. I'm here to make money. Not that person kuzataka mina ulava kuri abana matihlo aya endla mali. You don't make money kuisavan, but people should believe kuri you have that power. So they have to make money. I also have to make money. So I don't have any feelings kuri Xikwembu xiri yini or yini. I just believe kuri at the end of the day there's somebody who has a higher power. That's it. so Xikwembu xi mi pfuna njhani
ku ri mi nyika munhu matimba mo aya nyefula vito ra xona Okay. cause nxoko xa swi ta ku mi nyika munhu matimba ma ku aya putisa kereke mara a hi mfundhisi so hi mhaka ku mi rhanga mi khonsata ka xikwembu ku xikwembu se ni la ku tirha na swikwembu se ni la ku tirha so xikwembu xi mi pfumelela njhani ku mi kota ku tirha hi ndlela yaleyo kumbe a xi tingheni Not really. No, Siso. No, not really. Siso, no. I just believe. I know there's somebody who has a higher power. I know but then at the end, when I do Siso Fansanas, I don't call God. I know I'm sinning. I don't call him. If you can read the book of Enoch, you would understand there are two powers, the good side and the bad side, right? And sometimes I can safely say, Tinganga Tingwa, not all of them. I'm part of those who are governed sometimes by dark spirits. Hence, we are able to manipulate all those things. So hi lava mfundhisi lavawani mfundhisi Sithole ne va na ntirho wa kahle ka xikwembu va pfuna vanhu va khongelela vanhu va hola na swilo leswi hinkwaswo leswi vanhu va pfuna miti and everything ivi ku ta sisimu kateko hi mhaka ku va na jealousy nyana ya leswi va swi endlaka mfundhisi va ta ka n'wina va ku ni la ku wisa mfundhisi loya wo karhi loya so n'wina hi mhaka ku vo tirho lomu mfundhisi va wu endlaka laha va fana na n'wina mara ka ku mi wu tirha ku hambana va horisa ma horisa va khansela kumbe mina fana na n'wi ma khansela ni swi tivi mi khansela yini xa mi rhumela xin'wana xa khansela munhu a ni swi tivi mi swi khanselisa ku yini ma swi vona hi ndlela yaleyo so loko mfundhisi va ri ndlela leyi va ka ri na kereke va kha va tirha kahle n'wina ma swi kota ku loko ta sisimu kateka ku okay na ku ri munhu luya awa ma swi kota ku va nyika mirhi ya kona ku ri va le va wisa munhu luya. Okay, let me not say kurnaskota, but mirhi yaleyo na yi tiva. But then I don't do that always. Remember, as much as I'm running after mali, I'm here to build at the end of the day. I'm building. I'm destroying, but what I have to make sure is to undestroy too much, but I'm also building. Okay. Do you understand? Yeah, nabuya. Jojo, ingaribal kuna babasati balavelani. Ana usaba na yena. Mfundhisi loko mtala karluwa asa tika ana har business na yena. Ndzi uzafumela ngomani luya. So na yena kesa mkhongelo na yena simkateko please. Guys, mashito kwa lan Jojo itekwini mara anishongofu mara isegen ikare ya mahleli nikomela kutsa ku kati religion letimbirhi ta vunganga na ta xikereke hi kwini ti hambana ku kona ngopfu kumbe malwa na because kuna n'wani kuma ku sweswi aku ni nge pfuki ni nghenini or nhlangani na sesilolo because she's a sangoma na n'wina mi ku mfundhisi loyi a ni n'wi lavi because he's a pastor ti powers ta n'wina religion because spiritually so ti hlangana kwini kumbe malwa na la ta tiva ti ku ri malwa na as a pastor and a pastor and a sangoma mi nga rhanga mfundhisi. Okay, mina ni nga yi hlamula hi ndlela leyi mina ka ku hlangana mbula patwini okay, in a spiritual realm ke ka swa spirit ke atikweni ra ximoya ku n'wina vambirhi mi tlilachana kwihi loko swi ta ka ti-religion ta n'wina mi ni hlamula sesilelo va ni hlamula a ti hlangana malwa spiritually a hi lwa ti hlangana sesilelo. Okay, how so a ti hlangani njhani? A ti hlangani hi ndlela ya ku mina leswi swi believe swi tirhisiwa ku hala mina ni swi tirhisi and a ni biliveli ka swona. Okay, nona mi twisisa. Mina lexi ni bilivaka xona ni bilivaka ku if ku na situation yo karhi no khongela loko hi diya ku munhu n'wi veka mavoko ni n'wi tlhandleka mavoko ivi andzeni ka mina ni pfumela na yena n'wi phusha a pfumela andzeni ka yena ku va ni n'wi endle swo fana sweswo i horini and then hi ndlela leyo a va a hola a ku na leswi ni n'wi nyikaka swona
swo fana sweswo and then loko ni cheka as before a ni tekela nguveni va kerekeni lava ya vala ka leswiya swin'wana na swi tivanyana swinene hi va hi vona lava tin'anga va sesi oh na swi tivanyana swinene hi ndlela yina ku na lava va nga kusuhi na mina hi ndlela ya vuxaka okay va nga na swilo swo fana leswiya okay then loko va fika va ku ndleswi va ku ndlela ku swoho va ku nyika na swo karhi okay ya swi tirhisa hi believe va believe loko i tirhisa swilo leswiya i ta kota ku va i hola ka leswi va ku ri na problem ya swona se mina believe ya mina ya ku loko ni ku thandeka mavoko ni ku hi vito ra Yesu wa horisiwa indeed okay i ripfumelo ra n'wina sesilang mfundisi wa mina vulavula hela yana ka okay va kona van'wana va nga tshunela ka ndhavuko ya xintu leswi ni vulavula swona ku no leswi ana swi vona leswi ana swi vona hi ku na ka va bava loko la ku vulavula hi ndhavuko ka n'wina la ka va bava mu huma kona xintu ya xi vona swa ku xi kona a hi ku xo ka xi nga li kona wena u nga mana se u le ka ndhawu yin'wanyana leyi u nga ka yona hi ku chuza ka leswi wena u nga chuza ka swona mara xintu xi sukela le lexi fikaka hi xi vona xi sukela kona le ka va bava le xintu a xi li kona a ku ni vakhalabyi lavakulu lava va yi bangoma leyi vulavulaka yona sweswi ya xintu se hi leswi a ni la ku tatisela swona ka swona mara no right ka believe leyi u nga ka yona swa hi tsakisa na swona swi va kona hi leswi a la ku vulavula swona ntsena okay khosa mani twa musikwa le xitejini a xitejini ku twa kahle ngopfu a ni seta pichicini se ku vitana xitejini le xitejini so la ku i crossa swona leswi nga vutisiwa hi Jojo na leswi nga vutisiwa hi n'wisi mukateko mutisa ti-guest ti ri timbirhi tatana mi ri khale ka khaleni ka vokokwani va hina swilo leswi i khale swi ri kona ni ri inga leyi noma la vulavula khale ka vakhaleni xintu ka vamfundhisi sikole i mandzawu lawa bositula mandzawu okay na yena leswo i swilo swi tivaka noma yena sa humile ka swona mara wa swi tiva swa le ndzhaku ntaku hi kona xintu xi kona unyanga byi kona unyanga and lebyi byi nga kona futhi na sweswi byi kona unyanga ku byo ka byi nga li kona byi kona se yena a nga va le ka ndlela yin'wanyana leyi a nga yamukela ka yona ku mina leyi a ni la ku ya kona okay mara unyanga byona byi kona va huma unyangeni ka vona okay ni ngo ni nga yi vekangi kahle loko ni ku khale ka khaleni la ku vula ku trace ya ka stall ku na vungaka okay leswi na ku leswi mi nga swi vulisa swona and then loko se hi famba hi ya hi xibibele or hi ximoya ni twe gogo va ku she always believe that there is someone higher with a higher power. Yeah. I believe mbalabula hi Xikwembu loko ni la ku swi veka kahle. Yeah. So loko hi ya hi xibibele masunguleni ku ve na Xikwembu xi veka hi ku nga hina vanhu. So leswi la ku hinkwenu hi believe ka Xikwembu. Hi ku believe ka Xikwembu. Ene kuna ndlela leyi Xikwembu xi veka ku hi yona ku hi fane hi famba hi yona leswi nga swi endli leswi hi swi endla. So i mani loyi a nga ta na ku ka nkarhi wa sweswi hi tshika ndlela leyi Xikwembu xi nga te hi famba hi yona hi famba hi ndlela leyiwani. Nda yi posa from 1 2 3. Okay. ni hlamela mi ri mani kambe Mr. Hudson. tatana Hudson ne leswi mi swi vulavulaka ni nga ku a ni ku na leswi swa ku va ku that's why mi ntwile loko na ha sungula xitatimende ni te na swi tiva hi mhaka ya ku na vo karhi ni nga na vona a kusuhi na mina va ka maxaka hi swa kahle ka timhaka leyi a ya biological ya spiritual leswi vulaka ku ri hambiloko ku ve ku hi ku vun'anga byi koho aka hina kumbe aka lava nga kusuhi na vona na mina ni kombela ku yi hlamula direct
vun'anga a ni byi tirhisi ende vun'anga a byi ni tirheli nhlamulo ya mina ka leswi mi nga swi mara ya khosa mi yi hlamulangi ya khosa kambe ri ya mina yi te a ni hinkwenu hi believer ku gogo va believer ku ku na xikwembu na n'wina mi believer ku na xikwembu ni xona papa a tseni va swi tiva ku na xikwembu ene xikwembu xi te na tindlela leti hina hi as vanhu hi fanele ku hi hanya hi tona so ni question ya mina yi ri i mani a nga ta na ku sweswi hi tshika ndlela leyi xikwembu xi nga hi nyika yona hi famba hi ndlela yin'wana whether Buddha munhu wa le ka swikwembu u le ka i xini lexi nga ndla hi huma ka vukreste hi va na ti-religion leti hinkwato a nga rheli ngopfu vungangeni ngopfu ni ya ka ti-religion hinkwato cause hinkwenu hi hetele hi vuya ka central place ku na laha a nga ndla sofa leri ene ku va ku va na sofa leri ve ri kona ku na laha nga va na blueprint ya ku sofa leri fanele endlisa ku yini ku va ku ri na munhu ku na munhu laha nga va na blueprint ya ku munhu u fanele a makisiwa ku yini loku nga xikwembu mara as hi ri vanhu hi ve hi va na ti-religion to hambanahambana ma ni twisanyana so question ya mina yi va kwalaho. Okay i question leyi yi saseke ngopfu ende yi kahle ya lava ku hi yi pfula loko hi karhi hi ri ka tindhawu to fana leti hi ku ya ka yaleyo ni nga ku mhaka leyiwani a yi sungulangi namuntlha yi ve kona na khale mara lexi nga koho i ku xikwembu xi tshama xi ri xikwembu loko ku ve na nkarhi wun'wani loko hi hlaya bibele u ve na tiko rin'wana a va ku i tiko ra vabala bale a ku ri xilo lexi vanhu va ngo lo fika va xi create vo tiko rero ivi then va ku yini va ku hi ta khongela xona hina and then loko va kha va khuveka hi ndlela leyi va ve va khuveka va swi endla hi ndlela leyi va nga swi endlisa hi swona ku vuye ku fika Eliya a fika a va pfula matihlo ku va pfula matihlo ka Eliya i va vuyisela aka mani aka xikwembu mi ta tsundzuka Exodus 20 verse 3 from verse 3 loko mihlano ya hansi yi ri mi nga tshuki mi gandzela swikwembu swin'wana kambe gandzelani mina ntsena leswi vulaka ku ri kwala ku fambeni ka rendzo ra hina swi nga endleka ku va na lava va ti create-ela ku swikwembu swi nga endleka swi va swa le matini kumbe swa le hansi ka misava hi leswi bibele yi swi vekisaka hi swona so ko va timhaka ta ku loko hi khe hi famba hi khe hi hanya kumbe kwala vuton'wini ku na swo tala leswi create-iwaku hi line ya ku u fanekele ku va swikwembu mi ta tsundzuka loko Satan a ta va a susiwini hi le tikweni Satan a ri ntsomi ya xikwembu a ri ntsomi ya xikwembu lava va ngo Satan a ri n'wana wa xikwembu hi ntiyiso a ri ntsomi ya xikwembu and then a khome ka side train ra ti worship laha ka ku dzunisiwa xikwembu hi laha a khome kona se ku fika laha a vona ongeti a nga kota ku veni a endla swilo hi ndlela leswi xikwembu swi endlaka Yesu ni mutsatsi ivi a endla yini a sungula ku ti vona a ri yena ka xikwembu leswaku xikwembu loko ku ri ku a hi xikulu ka yena a mbhori va ringana hi leswi a swi endlisa hi swona ivi then a endliwa yini a ehlisiwa ivi loko a ehlisiwa hi andla yini a khuveka na ku ti create-ela swilo swa yena ivi a teka nsinya a vatla munhu loko a vatla munhu fika a tsandzeka xixa hi one ku nga ku hoxa moya aka yini aka nsinya luwa a nga wu vatla mara image ti komba yi ri ya munhu mara a tsandzeka ku endla yini ku hoxa moya lowu xikwembu xi nga teka misava xi yi endla munhu ivi xi chela misava hi Afrika a tsandzeka leswaku swilo leswiwani vukanganyisi lebyiwani a byi na hina vanhu byi na Satana endzeni ka byona. Right, sesilelo yo yani yi rhagela ku yane leyi ya tika leyi a yi izinchumu religion yeah yi le ku tikeni okay a mi vutise ku ri ku na ku hlangana na ka tlhelo ra vukreste kumbe lava khongelaku na hina tin'anga kumbe ka hina hi tirhaku hi ndhavuko and then tlhe mi vutisa ku ri va vutisa ku ri swi te njhani se ku va na ku hambana hi ku ya hi ku tiva ka mina a ku rhangangi ku va na bibele a ku ri na xintu khale a ku practice-iwa xintu ku sacrifice ti-rituals loko ku fika minkarhi ku nga ri hava mati ku dlayiwa vanhu kumbe ku dlayiwa swiharhi kumbe njhani a hi swona ivi ku fika nkarhi laha xikwembu xi nga tirhisa rito ra xona emunhwini ku ri xikwembu a xa ha swi lavi leswi a ni ri ku cinciwa maendlelo
and then ku famba ka nkarhi futhi loko se hi ya vulavula hi n'wina makreste loko hosi ya n'wina va fika va te a ni tangi kutani ni ta divider a ni tangi kutani ta kavanyeta but ni tele ku tiviwa ku ri ni kona ende ku na ndlela ya so leyi munhu a nga ti chuzelaku yona right it doesn't necessarily mean ku ri leswi mina swi endlaku swi wrong kambe ku na yin'wanyana ndlela ya maendlelo eso swi komba ku hinkwenu hi endla swona hi ku ya hi ripfumelo ra hina yeah mi hlamulekini khosi nhlamulekini mara laya ka ku hosi loko hi vulavula hi hosi hi vulavula hi hosi Yesu loko a ta a ku a ni ta ku ta herisa leswi swi nga a swi endliwa ka the Old Testament ni xoko a nga vulavuli ngopfu hi sayiti ra minawu na yini hinkwaswo a vulavula hi timhaka to loko mi tsundzuka vanhu loko va dyoha hi minkarhi loya a va khandliwa ku va na timhaka to tataniya a ku ri timhaka to ni tini ku ta hetisisa ku loko amahlweni ka mina na wena na Xikwembu ku na grace in between. I think Jesus is about grace. Yesu i timhaka ta in grace hi tintswalo. tintswalo Yesu i tintswalo ka swilo hinkwaswo leswo la ka ku avanyisiwa loko wo za u pfumela ku wa pfumela ka Yesu na leswi a nga fela swona leswi hinkwaswo leswi nga swi endla swidyoho swa wena hinkwaswo swa rivaleriwa a ku nga ri timhaka to minawu leyi yi nga ndliwa emasunguleni ene minawu leyi a yi ri kona bibeleni ni xoko a ku nga ri timhaka ta ku phahla na yini hinkwaswo mfundhisi mi ta kumbexana mi ta ni clarify loko ri ku a ku ri leswi ni swi vulaka hi swona mbala leyi timhaka ta Bali ti le ka Old Testament leswi vanhu a va ndla swona ka Old Testament mbala leyi ku un'wana i tini a ta va pfula matihlo ku leswi a hi swona leswi Xikwembu xi nga te mi ndla swona so ni xoko a ku nga ri timhaka leti a ti Xikwembu a xi veke ku vanhu va fanele va xi phahla va xi gandzela or swin'wana ni tsundzuka ku na kulukumba wun'wana a bibeleni a ri munhu loyi a nyikela hi timhaka ta ku dlaya swifuwo a nyikela ka Xikwembu u continuous sweswo loko hi vulavula timhaka ta tithe bibele leyi ni nga yi vulavula hi za hi pfala a nyikela loko a nyikela a teka 10th of whatever that he has and then a ya swi hisa a ku ri magandzelo ma yena and then a va mukreste ivi va n'wi byela ku no leswi a hi swona leswi hi endlisaka swona tithe a hi timhaka ta ku u fanele u teka swilo swi hisa you give back to the house or ka Xikwembu mara hayi ndlela ya ku dlaya na ku hisa hi leswi va nga n'wi correctisa swona ni ta yi tsema kwalano loko hi la ku hi a ni la ku vutisa vutisa na hala ka mfundhisi mina no va mpfumeri mfundhisi va hlaya bibele 24/7 365 a ni la ku vutisa xitsonga after that ni tseka mfundhisi a famba na swona okay a ni la ku vutisa la ka ku hi yini Xikwembu hi mani mfundhisi mfundhisi hi yini Xikwembu hi mani Xikwembu i Jehovah ende loyi a nga yena loyi a nga byela Moshe na vana va Israel a ku ni loyi ni nga yena Xikwembu Yehova lo vulavulaka yena u vulavula hi Yesu Kreste ni vulavula hi loyi a nga yena the creator of the heaven and the earth loyi Yesu a nga teki papa yena awi yena yena but it's a question of we loyi a nga hi awi loyi a nga yena the thing is mina baba loko hi vulavula hi Xikwembu hi loyi a nga yena emasungulo na mahetelelo loko n'we mi ta va mi nga ha ri kona yehi ta tshama ri kona Xikwembu i rito okay leri n'wi loko mi twa rona mi faneleke mi pfumela mi teka ndlela ya yena loyi a ri kona tolo loyi a nga kona loyi a nga ta va kona hi la nga heriki hi lero loko ho vulavula hi mani leswaku hi nga n'wi vulavula hi tindlela to talatala mina for my belief okay a hi ku ta ni believe ka Xikwembu mara to my belief wa vona ni Hudson a ni nge suki la ni ya vulavula ni Xikwembu swa ka Maluleke loko ni ta fika le ka Maluleke loko n'wina va ka Maluleke va ta fika va hlamala va ku mani wena wa ni twa ku ni rini baba leswi swi fana loko u fika u vutisa loko i ta vulavula hi vona vo Joseph vo Mushwati a va ni ndhavuko ya vona
leswi swilo a va swi endlisa hi swona va gandzela hi swona maye lena ni vulavulaka ku no loko ni ku Xikwembu na tiva swa ku xi kona and Xikwembu ni xi rhandzela yini Xikwembu xi vulavula Xikwembu nga kona lo ta ni byelaka swa ku no wa ke a xi vona muxi ni na la ku byela ta nhlamulo na hata why just I can say that sweswi nga tshama la u nga vulavula la u ku no Xikwembu ni pfuna la ku huma la loko ni humile lana ora ni kumana na munhu ni bathula ni kuma swilo leswi swi lavaka you'll go there ene hi ku ya ka wena loko u fika swi endleka swilo leswiya u ku no Xikwembu xi ni pfunile hi ku why Xikwembu xi vulavula Xikwembu xi nga ta ku phikisa loko swi nga endleki loko swi nga endleki naswona a swi endleki swilo swinyingi swo ka swi nga endleki na hina vanhu va na ta vula ku Xikwembu xi kona swi nga endleka Xikwembu xi kona mara la ni xi rhandzela kona Xikwembu ku Xikwembu a ni tivi ni vutisa vanhu va ni ku Xikwembu ka timani yini because Xikwembu a xi koti ku xi hlamula munhu Xikwembu wena ku la ku ti hlamula hi ku Xikwembu xi la phakati ka wena ka moya wa wena leswi swi endlaka wena u swi vona ku swi wrong or swi endlela makwenu ku swi wrong u la ka wena u tikhuza u no leswi swi endlaka swi wrong loko leswiyana mundzuku swo endleliwa mina swi ta ni twisa ku vava hi laha ni belivhela kona Xikwembu ku xi la phakati ka munhu ka moya wa wena ka vuhanyi bya wena ka ripfalo bya wena i Xikwembu lexi kotaka ku loko la ku endla something ya wrong u boha ripfalo hi ku no Xikwembu xi kona ka wena leswi mi swi vula i ku gogolela vana Xikwembu no a vulavuli tani a hi ku sweswi so a nga kona munhu wa ka nga na Xikwembu everyone i tinyanga i mani hinkwavo vanhu va Xikwembu va hanya hi Xikwembu xi kona mara Xikwembu lexi va hanyaka xona i xini Xikwembu lexi u hanyaka xona wena i xini Xikwembu lexi u hanyaka xona i xini Xikwembu lexi u believelaka xona wena because u ni choice wena yourself ukuthi no u nga ya loko leswi a ni la ku swi endla leswi ni nga swi endla leswi nga swi endla deswi ku la ka swi huma ka wena mara Xikwembu xona lexi u ta xi vitanaka ku no Xikwembu lexi ta fika xi ku wena leswi swi endlaka swi wrong a wu nga ta xi vona lexi u to sukela misava u nga ta xi vona mara wena hi wena la inside in you ukuthi no phela la leswi se ni fambaka swona a nge hi swona ndlela leyi fambaka yona wa ni twa ba that's why sweswi a ni la ku vona na mfundhisi la loko va vulavula va ku no u nga ta ka gogolela u fika gogolela ku no ni la ku kulisa kereke ni la ku endla yini gogolela nga na nkinga ta ku nyika gogolela ta ku nyika hi leswi famba u endla swilo swa wena swi ya hi wena ku leswi ya ku wa swi teka u ya endla swilo swa ku fana na swilo leswi wena u nga swi teka ko gogolela u tinyimiserile ku pfuna vanhu hi swona na or u la ku tlanga hi vanhu na leswi a swi na nkinga that one is like just I choose now ukuthi no ni la ka tlangela Pirates loko u ya tlanga Pirates u ku mina ni middle field ka Pirates hi la ku vona u middle field la wena ku tu ta yi tlanga na loko u fika la u fika u fail manje mina u nga lwi na mina ni ku nyikile leswi nga swi kombela famba u endla swilo swa kahle u swi kombela hi ku ta swi nyimela xilo lexi xi kombela ku ta xi nyimela mara loko u nga koti ku xi nyimela you're going to fail ka Xikwembu all right yeah and then eka liya ya botelana va ve va kombisa ka liya mukhamivula ya magandzelo loko hi hlaya rito ra Xikwembu la yi fika ku yi vulavula hi magandzelo hi le ka Old Testament and then loko ho yi hlaya ivi hi heta na yona ku gandzelo ri te njhani andzhaku a ku na leswi va ngo ku humesiwa magandzelo nkarhi wun'wani ku dawa tinyimpfu ku va yini a ku ri ndlela ya ku vanhu va kota ku ri a va twa a ri pfumela vona a va twa onge loko va endle leswiya va kota ku hlangana kahle na Xikwembu a va tirhisa leswi kuma ku munhu i nkarhi un'wana i la ku kombela ku rivaleriwa aka Xikwembu a fanele a dlaya nyimpfu a hlantswa swidyoho leswiyana a nga swi hlantswi ka hina vanhu a swi hlantswa aka mani aka Xikwembu hi believe la yi ri kona nkarhi wolowo and then that's why Yesu Kreste loko a ta humesa leswi va nga swi veka ya ku a tela ku a nga teli ku ta avanyisa misava kambe ku ta hetisisa a ndlela ku loko n'we mi ya dyoha ku nga ha vi liya ku mi fanekele mi ti hlupha mi fanekele ma ha famba mi lava na xifuwo nkarhi wun'wana va fika mi byeka i 3000 mi khome 1.5 ku va xidyoho swa n'wi swi fanele swi hlantswa mi fanele mi nghena hi swikweleti mi ya ka vamachonisi na hina hikuva mi ya ka yena mi ya kombela ku rivaleriwa ma rivaleriwa and then na ha vuya futhi andhawu munhu loyi
a nga na calling ya Xikwembu kumbe lo a twaku onge ina calling ya Xikwembu a tlhela a suka a ya aka nganga a ya kombela murhi wa ku endla ku kereke yi tala kumbe a va na matimba a nga rhumiwangi hi Xikwembu wa swi tiva ku i rhumiwe hi mani kumbe swi nga endleka ku va leya ya ku va nga yi vula sister ya ku I'm after man loyi a taku ka mina ni fika ni n'wi endlela a ya endla mali so emi ya kereke a hi timhaka ta ku hi fanele hi kuma mali i timhaka ta ku hi fanekele hi vuyisela mimoya leyi nga lahleka aka Xikwembu leswi hi xilungu va ngo i soul winning a hi mhaka ya ku hi languse timhaka ta mali se lava kumeka ku va ya aka sesi kumbe ka lava aka gogo va lava murhi wo karhi va kha va la ku vuyeriwa hi leswi na vona gogo emi ya ku va nganga va vuyeriwa ku hi swona kambe va la ku tirha na sesi mara hi ndlela ya yini ya ku va tirhisa kereke hi leswi ya Bibele yi ngo va ambale ngoho ya vukhongeri va ala matimba ya yona kahle miri vanhu lavaya va tekaku murhi ka gogo lelo va endla kereke i mathwasani kahle vo va kereke va thwasa va nga ya so i mathwasani va rhangisa kereke mahlweni okay mina xivutiso ni la ku tiva swin'wanyana loko mi vona nganga mi vona un'wana wa vanhu ive mi vona n'wina mi nga n'wana wa Xikwembu hi swona mi landzelela ku minawu ya hala ka n'wina hikuva Xikwembu swi ndla hi nga ri makreste you are too entitled right hi ku ya hi mina loko mi vulavula hi Xikwembu un'wana na un'wana u fanele a tisa nqondo ka ku Yesu Kreste Bible a hi swona na hi teta we believe there's a higher power it is a question of who is the higher power. Where is the higher power? Which one is the higher power? How strong is the higher power? Right? So ka n'wina ni la ku twisisa ku because ku fike la mingete loko a ta un'wanyani a fika a teka swo karhi u va a nga ri mfundhisi a hi swo remember la hi le misaveni la lexi salaka a ni ri mina I understand the character ta vanhu hi ku hambana ka vona I understand the power of deception. Ne? I understand the spirit of manipulation. I understand the power of money. Right? And I understand that the energy, the power of manipulation, deception, all those things. Right? Banga tama na bona mfundisi kwana. Right? Va preach akuri leswi a swi laveki. Leswi a swi endliwi. Loko u endla hi ndlela lewa a wa hina. Right? But then unge pfuki u pfule mbilu ya munhu unge pfuki u pfule ripfalo ra munhu na nhloko ya munhu hi nga tshama hi teta ni tirha na vanhu vo fanisa na mfundhisi a ni ri a ta ka mina a fika ku sesilelo ni la ku duma mina ni la ku twiwa ni la ku chuhisa vanhu mina when I walk in like a room leyi you'll feel my energy like it or not you'll feel it right ku na vanhu lava taka mina va fika va kombela sweswo still aya ni ye ku tela kerekeni I like that. Ni understand akuri there's a lot of deception kahle. Va nga tshama na bona I mestela ya. Va preacher swinene and I'll tell you loko fika ndumbeni ku speak bad about me. Go and make money. Go and convince them ku you are the one and I'm the wrong one. Go and make money by convincing bona ku I'm the wrong one. So kahle sometimes ku vulavula hi swa ximoya and spirituality it's very confusing. But then lexi nga important u ku va wena tanihi ku u tivitana n'wana wa Xikwembu u khongela Xikwembu xa wena hi xihi xa wena ku xi ku nyika tihlo ra ximoya u kota ku vona ku ri mfundhisi leswi va swi vulavulaka swi huma la ka vona na because swi nga endla mfundhisi va kha va vulavula so hi tshamelaniwa mara va huma ka mina ni va be tihlanga timbirhi. Yo. Right? It's possible. I'm not saying good so endlin, but it's possible. So let's one. I can safely say kule kutlangiweni game hi vutomi bya vanhu. Kule kutlangiweni game hi tinqondo ta vanhu. Okay, cause se mkata kwa namhla swi tikomba nga ri amo hostang mi rin'we kahle hinkwenu hi kona lan'wana le ku swi vonele ku ri everybody leximoyeni so la ku attesta ka leswi swi vulavulaka ne then attesta ka leswi mfundhisi wa swi vulavulaka even tlheni vana I question no la ku hi twisisana ka ku okay
kahle kuna side ra moya wo biha kuna side ra moya lowunene loko hi la ku ungevi na xikwembu xi a bibeleni swi vulisiwi sweswo xite loko u yima a xikarhi ni ta ku hlanta ni nga va ni kha ni nga yi veki kahle ya ni nge wa mina hi leswi nga vekisiwa swo bibeleni ku loko u yima xikarhi ni ta ku hlanta u fanele u va wa mina or u nga ri wa mina. You must not be lukewarm hi xilungu. If you are lukewarm, I'll spit you out. So leswi vula kuna side leri ra kahle na side leri nga ri ku kahle ene xikwembu xi yima na side lerinene ene ni tlhela ni attesta ka ku yini na leswi mi swi vulaka munhu un'wana na un'wana yena hi yexe wa swi tiva ku u yimi kwihi ambilwini ya yena swi vuya ka leswi papa va nga swi vula ku xikwembu i moya leswi vula ku hina hi guidiwa hi moya wa xikwembu ene xikwembu mi vuli timhaka tin'wana mi ku loko u ndla swilo leswi nga ri ku swa kahle xikwembu xa ku guida wena hi wexe ku leswi u swi ndlaku loko u swi ndla munhu un'wanyana swi ta ku khoma njhani loko munhu walowo u swi vuyisela ka wena loko leswi mi nga swi vulisa swona etatana Hatseni ne le bibeleni swi kona ku do unto you or do unto others as you wish it could be done to you. No paraphrase. Leswi va nga swi vula swi le bibeleni leswi vula kahle xikwembu a xi yimi na leswi nga ri ku swa kahle xi yima na leswa kahle ene masiku hinkwawo hi famba na xona ku loko hi ndla swilo swa wrong xi tlhela xi hi byela xona hi xoxe ambilwini ku leswi u swi ndlaku a hi swona ivi n'wina mi honisa as munhu ku hayi na swi twa ku a hi swona mara ni ta swi vekisa leswi a ni vuli ku hi leswi mi nga swi vekisa swona mara ni lava mali manitwisa nyana leswi vula ku ni ta continue ni ndla swilo leswi ni ndlaku whether hi ku dlaya whether ku dlaya loko hete ku dlaya munhu wa swi twa moyeni ku hayi a ni ndlangi swilo swa kahle mara hi mhaka ku u lava mali u ta continue na leswi lava ku ndla swona so mi right timhaka ta ximoya it's a very big topic mara hinkwenu hi huma kwini hi la loko ni vutisa question leyi a ni la ku vutisa yona hinkwenu hi huma kwini mbuleni ku hinkwenu hi huma ka one source so one source leyi yi hi nyike blueprint a yi landzelela na that was my question ni ta yi pfala kwala Jojo i swi twini ku vete yini swi ya hi ku hi wena ku i hanya swihi it's either wa hi xisa ku wena i le ka xikwembu side kumbe because ana ri ku chumayeleni nkarhi wun'wanyana mani swi tiku Jojo yime kwihi na ku xin'wana ni nga ta xi eda ka leyi vuxaka bya munhu na xikwembu a byi le ka mina ku ri ni vulavula sesimukateko va na vuxaka bya right okay na xikwembu xa vona kambe vuxaka bya sesimukateko na xikwembu byi between n'wina na xikwembu xa n'wina mi ri vambirhi nga ri na munhu un'wana hina lexi hi xi endlaku as vafundhisi hi chumayela mahungu lamanene aka vanhu is either munhu a ti lahlekisa mara ntiyiso a kha a wu tiva okay mina ni kombe ku vutisa Sislo. laya Okay. okay le ku vulavuleni swo hambanahambana mara mina o lava ku tiva ku nga va ku ri na vanhu or vafundhisi vo karhi hi mhaka ku already topic leyi yi khumbiwini lava va taku ka n'wina lava vo duma ni nga vulaku ku hava tiva ku va nga va ku va ri kona va nga va ri kona lava va taku ka n'wina and then va kuma matimba mo ta hi deceive na if ni nga swi veka hi ndlela yaleyo Yeah, but then I wouldn't call it deceiving, 100%. okay No. Okay, she's one no says. I always make this example. Always, nekuri, kuna wasati, loy angana 56 years, ne? Taking from experience. O kongele as a karala. Aisho? Akula bangwana. Baze bakula na nuna. Bakuba laba bana. Singa end. Ati tsona atle a hlaya ti script a endla hi ku ya hi script aner a ku lava vana aner but then a nga va kumbana a ya ngangeni if ka endla yini yi vumba n'wana hi yini hi murhi a swo teka murhi nwana teka murhi na hi ka henhla ka wardrobe nyimba yi khoma aner ibe loko a heta a tlhelela ku hi a kerekeni a ku glory to God
a hi so a ku na ntiyiso wo helela but still va kona vanhu lava va nga na tikereke va endla ku yini va tiviwaka futhi va nga humelela van'wanyana va ta ka tin'anga na mina futhi va tela ku tala kerekeni va tela ku va tlhela va pfuna futhi va kha va nga pfuni mafufunyana va kha va pfuna straight but ku pfuna koloko ku va kha ku huma ka matimba mahi i xivutiso xexo so ma huma ka matimba ya leswi n'wina mi nga va nyika swona exactly va tivele ku pfuneni a kerekeni ende mina ni zilini hi mhaka ku ni endla swo biha mostly mara ni ku nikini matimba ma ku u pfuna munhu ene u pfunekini n'wana u kona n'wana loyi a nga ta cinca misava loyi a nga ta cinca misava mundzuku don't know ku u ta va yini a swi ta va yini u ta va yini but leyi salaku u huma ka mavoko ma mina mo hisa xivutiso ka sweswi mi nga swi vulanyana hi mhaka ya ku zila ne loko mi fanele mi hlanganisa mirhi yaleyo ku ri mi ta nyiketa Jojo ku a ta tiya or a ta endla leswi a swi endlaku mi fanele mi endla swo biha a ni fanele ni endla swo biha loko mi hlanganisa mirhi a mi hlanganisi mirhi mi endla swo biha loko mi zila a ku na ku mi endla swo biha i swilo swiningi leswi endlekaka ku fana na sweswi ku zila i ku tizila wena ku fasa leswi ni lava ku swi endlaka ni lava ku loko se swi fika swi endleka mina na mina ni tiyile leswi nga hi swona why ni ta ku byela kutani nkulu timhaka ta ku zila is very important ene vamhani lava hi nga na vona lava i swilo swiningi leswi endlekaka sweswi leswi ku wena u nga ti vitana mabadi mundzuku ku kumana na mabadi hi ku tolo le ndzhaku a wu na right wena ya ku mhani lweyi a nga ku swekela wena a le nkarhini wa swi tiva leswi sweswi ku endleka swilo swiningi lava ku rhandza ku dya swakudya swa xitaratwini va tlhela va ti vitana va ku va loyiwile ka ta va loyiwanga xitaratwini sweswi swilo swiningi leswi tirhisiwaka swakudya leswiya ku swi koka vanhu wena u ta fika u dya swakudya leswiya ku fakiwile swi nga fakiwa lena swi fika se swi ku limaza u nga ti tivi or swi fika se swi hlangahlanganisa vutomi bya wena u nga swi tivi vanhu sweswi va kota ku va teka mati ya swidumbu va chela ka xixevo ku va vitana vanhu va fika va dya i swilo swiningi leswi endlekaka sweswi a preview a yi cheli sweswo a preview a yi cheli nchumu ndzeni ka swixevo if I can say ni vulavula hi timhaka ta Thembisa ku ni leswaku swi endleka Thembisa swa ku bava mun'wanyana nge vulavuli ku was what church because church tivakala ka bava lweyi a nghenaka ka yona va endla yini u siyi n'wana a ku yena a ya xava swilo swin'wanyana vanhu loko va folile layeni le va ku va tele swakudya loko va ku ina xixevo xa makumu lexiya n'wana loyi a nga swi tivi swa ku bava ka tu endla njhani loko va ku ile ko huma voko la n'wana voko ra n'wana wa vona swa ku swiningi leswi endliwaka hi vanhu mkhulu i timhaka ta yini hinkwerhu hi lava yini mali the reason vutisa question liyani la ku khomanisa swilo swin'wanyana it may be a confusion ka mina swi vuya ka vufundhisi swi vuya ka xintu swi vuya ka hinkwaswo ne because at the end of the day loko gogo leri va vulimi ku ri ku laveka mali loko ni hlaya Deuteronomy 30:19 i ri namuntlha ndzi vitana tilo ni misava ti va timbhoni ta mina emahlweni ka n'wina leswaku ndzi vekile emahlweni ka wena vutomi ni rifu right okay and then ku kateka ni ku rhukana hlawula vutomi leswaku u ta kota ku hanya wena ni vatukulu va wena right loko hi hlaya quickly hi Bibele hi ri today I've given you the choice between life and death, between blessings and curses, right? Now I call on heaven and earth to witness the choice you make, right? Oh, that you will choose life so that you and your descendants might live. So you might I treat it as you may, right? Because not confused. The reason buta kuri loko mi endla ti-herbs, ne? Mi hlanganisa ti-herbs letiya ku ri Jojo a ta kota ku tiya kwalomu mati ya kona i swini leswi mi swi endlaka swo ka swi nga ri kahle loko va a ku dlayiwi munhu a ku dlayiwi nchumu Jojo choosini ku ri mina se ni ta na pfuneka le because i khale ni ka ni khongela swilo ku endlekeni swilo then a ya choose leswi fika swi humelela okay swi humelerini ku hala
ka n'wina mfundhisi swi wrong fika kwini ku loko se George a khongelini man and ma swi tiva ku George u tshama wini ka n'wina and ma yi tiva case ya George a yi tshama yi humelela i va hetelela a choose cause yena hi vuyena laha u le ku chuzeni ka life la Okay. ni ta za ni ti dlaya phela hi mhaka ku swilo swa ma swi famba swa twa ni tshama tsendzeleni nga ha khongeli nga ha yi a vun'angeni loko se a sukile a ya ka gogolelo a fika a chuza sweswiya swi n'wi tirhela how wrong is it ka n'wina hala ku khongeleni hi ku loko se hi vuya ka situation ya ku swa vundhavuko ne ti-herbs to tala ne ta tirhisiwa for ku ti pfuneta munhu ko ku se ti ya va ti vitaniwa hi ndlela ya wrong loko se ti tirhisiwa hi n'anga right ku ri why se ti fanele ti vitaniwa wrong loko se ti tirhisiwa hi n'anga it's the twist leyi lava ku yi twisisa loko u langutisa vo Dr. Sebi they were more into herbs ne it was more into herbs and then a hlamusela swinene in details these herbs the scientists va vuya kwala va ta va ta teka these things and then va swi endla xiwestern swi va Panado or anything like that but that thing that's where lava hi fanela ku aligna kona ku ri okay i yini xa wrong kwalaya just ku ri hi kuma that twist nyana Okay, before va position themselves before va hlamula ne na I'm sure matsundzuka loko mtini mfundhisi ni hetelele ni mi hlamusela kokwana wa mina a ku ri n'anga ya ku tshungula vanhu loko munhu a ri na swin'wana swa swivavi swa yena kwala mirini a va kota ku lava murhi va ya cela ene va nga rhumisi munhu a va ya cela hi voxe va vuya va mixa va nyika munhu a hanya se swilo leswi na mina na swi tiva mara that's why ni hetelele ni vutisa question leyo ku na side lera bad ku na side lera right na le ka timhaka ta vukhongeri ku na vanhu lava ngo va khongela mara a nge se fika they haven't tapped into vukhongeri swa mampela wa ha yime kun'wana la ku na lava va ngo ni le ka swa vun'anga mara a nge se fika ka side lera wa ha yime laha ku wa swi kota ku tshungula vanhu wa swi kota ku horisa vanhu leswi vulaku na sweswo question yale it's very na yi rhandza hi mhaka ku yi valala timhaka to sinya wo karhi wu endliwe hi Xikwembu and knowledge u yi kuma ka Xikwembu ku loko no mixa murhi wa sona wa so wo ku horisa nhloko mara sweswo swi nge weli ka timhaka ta ku i swilo swa rongo mani kumanyana i murhi lowu u ngo byeliwa hi Xikwembu ku loko wo mixa murhi wa sona wa so wu nga ku horisa ni xona le Bibeleni a va ri kona madokodela lava a va kota ku mixa mirhi yo karhi ku vanhu va kota ku hanya mani twisanyana Yesu is a good example u teke ridaka a tota munhu a kota ku vona so those are the things that we can debate about that's why nte a hi pfumelelane ku ka timhaka ta vukhongeri na timhaka ta ximoya ku na side ra bad ku na side ra good ene ku na side leri munhu a fikaka a decide ku la ku yima ka rona whether le ka swa vukhongeri or le ka swa vun'anga loko wo za u fika u tsutsumela hala swi vula ku se u le ka leswa swa bad leswi n'wina mi nga vula hi swona maku na mbilu ya wena ya ku byela ku leswi a ka ha ri swona ene wena u decide ku yini se ni kongoma ka leswi so question leya Mashava it's a very good question ene yi veta yi andlala swilo kombela sesi va rhanga va hlamula ya a va rhanga va hlamula My apologies. Mfundhisi lava va nga hlala on your left. Okay. Mani mfundhisi a hi hloniphaneni. Ya. Ni kombela ku mi hlonipha mina ni hlonipha nuna wa n'wina ni. A ni hleviwi. A ni hleviwi. Ya ni kombela mi hlonipha mina ni kota ku hlonipha nuna wa n'wina. A ni lava ku loko va kha va vulavula ni tlhelela ndzhaku ni ku you can't say this because of I see this. Hloniphani mina ni kota ku hlonipha baba mfundhisi. Thank you. Okay. So, going back to question ya Bot Musa. Banke kuna ku tirhisa ka mirhi but then hi ku hi le fika ku ku mirhi leyi huma ku ngangeni yi wrong na. Mirhi a yi wrong but lexi nyikaku mirhi power i yini hi lexi nga wrong xexo because ni nganga so se mi kata ku va nga va ri nganga va kha va tirhisa mirhi every day mara mirhi ya vona loko vanhu va ya ka vona yi fika yi nga tirhi a hi swa kumbe a yi na matimba ku fika kwalano but xivutiso ku fanele ku va ku
i yini lexi ni xi tirhisaka ku mirhi liya yi fika yi tirha hi matimba kumbe yi fika yi tirha yi endla exactly leswi munhu loyi a nga fika swi lava, which is dark forces, evil spirits, vunyama, right? Namuntlha ku na confusion ya ku ri ku na tin'anga ta kahle, ku na tin'anga to ka va heta ku vula ku kokwani wa mina a va horisa vanhu, ku ri n'anga yo horisa vanhu. Ti kona tin'anga leti ti nga hala na hala ni horisa vanhu, right? Mara ni rhwalini loko munhu a ta biwe xifula xa hola, mara still ni rhwalini. Lexi xi endlaka ku munhu loko a fika ka mina in 2 weeks or in 3 days swi va swi nyamaleli ni nga ri a swi kona i yini? There's a dark force leyi nga ku tirhisaneni na mina, but still yi tirha leswi mina swi lavaka na leswi luya a twaku ku vava a swi lavaka. At the end I'm healing, right? But hi moya wihi wo thyaka. So u ta swi tsandzhaku moya luwa? Obviously la ku nga na vunyama, la ku nga na Satan ku na ku hembelana ene ku na rifu, ku na ku lahleka ka moya every day swi kona. Ku na switandzhaku ka mina futhi. Not ka mpfuniwa, ku na switandzhaku ka mina. Remember, I'm the one who sacrificed and say ku ri ni lava matimba lamawa. At which cost? What did I sacrifice? What is it that I'm willing to do ku ri matimba lama ni tshama ni ri na mona? So don't you think mi chavi ku kun'wana loko swi ta swi ta mi vavisa or i ncini swi mi vavisaka hi swona ku mi chuhela vutomi bya n'wina at the end by doing that? Okay. As much as you have a good relationship with God, right? Yeah. I have a good relationship with the entity which I ni gandzelaka. Okay. I know everything. Hence kuna vanhu lava nga khendla today va nga rhwala va nga tsema wa swi tiva ku ni ta fa hi ti 16 mina. Yo. Loko ku ve wena u ya teka nyoka ku hlatela every day for 30 years or va ku nyike 10 years va ku ta fa hi ti 16 hi May hi ka lembe ro karhi u ta fa lembe leriya, right? And una choice a wu pushiwi hi munhu ku khendla tirhisa moya endla yini hi wena unge mi matimba lama na malava. Okay, ni ta ku nyika matimba lamawa. At which cost? What is it that you are willing to give back ku ri u kuma matimba malama? U tiya ku fika kwihi ku ri u yimela price loko se yi fika? There are people, I for myself ni rhandza mali, ni lava ku counta mali every day. If you follow me you'll see ku ri I like counting money, I like money. But then at which cost? Is it normal ku ri nganga ku na vanhu va tirhaku va thwasini va chayeriwini va tshungula vanhu mara ku nghena 2 a n'hwetini? Sometimes a ngheni munhu, sometimes for 6 months a ngheni munhu, mara ka mina ku nghena vanhu every day. I'm late today because of nsiye vanhu, nsiye mali. Is it normal? It's not normal. But at which cost? Yo. Okay, mi nyika mihlamula ka liya va mbutisa yo. Aka leswi si va nga yi veka ne ni tsakisiwa hi nchumu wun'wana a ni ti loko ku munhu noticini Okay. ka xitatimende xa vona ni nga tsakela ku na lava va nga vafundhisi va nga suka va ya ka tin'anga ku ya lava swo karhi va yi twa mhaka leswi va nga yi veka ku ri va swi tiva ku ri leswi va nga swi endla va ta faceana na ti-consequences leti va nga and a ku na ku va ta ti balekela. No. Ku hava. Sesi Mkateko. That's nice. Jojo. Kai hisa. Hi. Ntwangu ni kubaji ngomani kun kombela uchuza kusoyo. So kwembo na satano. Ala kutse ngwan fundisi ka kuna ne. Mbalo timagato amhlamla timagato zila ne. Kuri loko mlako tirha munhu let's say khosa vata va ku hayi akaya a swa ha endli hambi voni khoma mhani vele kaya no tlerisa sweswi ma swi vona so mazila ku kota ku va pfuna ku ri hava nkarhi n'wana va kota ku yima va komba vununa bya vona mara mazila for such kumbexana la ku fembiwa mazila for such ma vona kumbexana mi ku okay for 3 days and endlini ni dyi nyama whatever a ku ri na mhani lava a mi ri na vona eximoyeni last week bete vona va nyamanyama ha va dyi loko va la ku femba loko va la ku femba ni twisisini liya so ni la ku ta hala ka mfundhisi ku n'wina tanihi mfundhisi ku na ku zila na ka vukreste kumbe ka vupfumeri bya Xikwembu ene loko swi kona loko ku ri mi tekile mi kuma ku ri se i Sunday i nampundzu mi la ku ya pulpitini mara mani vele ka va ku
no kombela ni hanyeleni ka papa ka na hanyeleni pundolo wa embe mlaka ya pulpitin so sikona swa ku mazila tani mfundisi ene mazilo ma kona manjani ka timhaka ta ku loko ni fanekele ni ya tirha it's either mlaka ya me chumayela kumbe xa mlaka khongelela munhu kumbe mlaka ya kereke kumbe xa mlaka tirha swa utirhi wa xikwembu kwazileriwa na kumbe xa na no enda swin'wana ni ya tirha wa xikwembu leswi ya swa ku fana na sweswo ne ka side ra hala ka swa hina swa vukreste a ni voni swi ri na nkoka ngopfu hi reason yihi na swi nga endleka mi kuma ku a ni hi vanhu hi le ku hanyeni mi kuma ku swi endlekile swi nga endleka namuntlha ni ya ni ya hlangana na munhu apatwini mi nga rivali evhangeli leya hina a yi tirhi kerekeni ntsena ni hlangana na munhu apatwini a nga pfukanga kumbe ku endleke swo karhi kwala na kwala ku va leswi swa ku swi images na kota ku ve ni khongela munhu a va so hi ndlela leyi a ni voni nkoka ngopfu bya swona sweswo Okay, hina on our side hazila, but not every time. For example, loko a fika va ri na swivabya leswitsongo, there's no way ni nga ta zila. Ku na mitirhi yikulu leyi hina tin'anga hi endlaku yi lavaka ku ri ni zila. Ku tirha xidumbu, ku biya muti, swa rigoni, swa vana, ku tshungula swifula, ku ba hi tilu, ku ndla yini. Swa lava ku Hi. Okay. you have to make sure. No, you have Mina ni rikombelela gaza bosha na mgobozi. So you have to make sure ku uzila anere ku ri matimba lama u ma tirhisaka ma nga hungutani. Loko mina ku na ku copa namuntlha xi fika xi tshama and u nga xi viki hambi wa wena u khongela njhani. Mara ya mina leyi yi personal ne nkombe ku vutisa mi le ku struggle ni singile mi nga ningela murhi wa ku ni kuma munhu na no it's a question. No, it will be. You know, sometimes it's wa ku ni kuma munhu ani gangise upatwini. Yeah. So at least ku va ni recognize ku hi lebyi vukati na swi kota ku ta ka n'wina mi fika mi ku hi le murhi wa ku mi kota ku hlama mi kuma vukati se simukateka. Okay. Se mukateka namuntlha mi basi ngopfu loko mo tsandzeka wun'we la patwini la se ku ta ku na problem. Okay, kombe ku hlamula. Sisonwa. A mi nge fiki ka mina ni fika ni mi nyika murhi. Okay. Ni batlolo ku sungula loko ve nhunguva ni vulavulaka yi ta mi byela ku ri hi wena mukateko ka manimani n'wana swi manimani a tikweni ra ka manimani hi lexi xivangelo lexi nga ku tisa namuntlha laha mutini lowuwani a hi swa hi ku byela ku hi leyi nkingha a ni ku niki murhi based on the problem leyi u nga ni byela yona. I have to consult you. I have to look at the problem. I have to find the problem, recognize the problem, find an alternative ways to solve the problem, and also look at the origin of the problem, because we've got vavasati vo saseka swinene va yime kahle, very educated, very intellectual, but then a ku na vukata, ku na ntirho wa ku fambi nchumu hambi va ku tlela namuntlha mundzuku va ku tshika. It means ku ri there's something leyi nga ku hlupheni kumbexana u endliwe ka n'wina laha u nga tswariwa kona kumbe wo swi kuma xitaratini kumbe u tlele na vavanuna va vanhu kumbe un'wana ku tekele nuna ku tima ku nga pfi ku voniwini. There's a lot of things leswi nga khosaka ku ri u ri n'wansati u saseke so mara u nga ha vonaki. Un'wana u ti vona u sasekini mara loko u hlangana na munhu wa xinuna u fanele u khanya A ni vonaki. I'm not saying ku a vonaki. No, I'm not saying ku a vonaki. But that is the reality, right? U nga vusasekini u teta u famba xitaratini ku hana un'we sesi laha u fanele ku khanya kona ku ni sasekini namuntlha ni titswa mulini. Ku va na papa ri fika ku ri ku timisa munhu a ku nyenyora vulavula na wena nga ri wa ku dinekela u nga swi twisisi ku ri ni endle yini, right? So it means that there's a problem, there are underlying issues. Kuna leswi nga ku humeleleni ka wena. Kuna leswi nga endliwa swona, hambi tswaliwe na swona, hambi kule na swona, hambi swi endliwe ka n'wina, hambi mi yo famba mi kandziya switaratini ni ma vona ku vanhu va hlamba va diba switaratini madibati ma vona ma kandziya futhi. So there's a lot of things leswi nga khosaka ku wena mutla vutomi bya wena byi nga fambi kahle. Let's look at the cause of the problem, the cause of the problem, and the intervention strategy to the problem. Mi hlamulekini mfundhisi n'wina mi swi ndlisa ku yini hi xin'wina before ni mi nyika ku halani mi vonini ku na nkateko laha ni ta ka n'wina hi meloni ni ku ximfundhisi mara va masiku lama vafundhisi loko no ya ka vona ni sasekise leswi vo to vhe va vona nyama yi nonile yes va vona xevo mara a ni hlamuli n'wina a ni byela lava nga ku hi languteni all right
so loko va mi vona va endla ndlela yaleyo Alright. Okay, loko swi ta ka n'wina eka religion ya n'wina mi hlangana na sister kerekeni mi kuma ku sesi loyi i na problem ya leswi ni nga swi vutisa sesi ni ku i kona hi loyi sesi sasekile mara i le ku tsandzekeni ka vukati khala kha a lwa i zamini nghenini hinkwako swi le ku tsandzeni n'wina mi n'wi pfunisa ku yini tanihi mfundhisi ya i fanekele a pfuniwa hi ndlela ya ku laviwa problem ku yini and then i fanekele munhu loyi na yena a n'wi khongelela hina n'wi salela swo fana ku na swivutiso swo tala a fanekele ku va vutisiwa na swona swa endleka mi kuma ku munhu ne vanhu vo tala swin'wana va nga swi teki enhlokweni mi kuma ku munhu sweswi va nga swi vula sesi laha ku van'wani vo fika va nghena siku rin'we va vhe va dya hansi van'wani ku va ku ri timhaka ta ku mi kuma ku ri i na leswi va ngo i spiritual husband or a spiritual wife so swilo leswiyani hi ku ya hi line leyi na yi fambaka yona i demon n'wanuna wa vusiku se swa khastiwa ivi suka na loko ku ri ku mi kuma ku a kaya va lomu hi ndlela ne ni ze ni nga hlangana yo issue fana leyo mi kuma ku sesi i lo endleriwa kusukela kaya endlele hi van'wani va ka vona loko va ku endlela i munhu i na switwi i ta lava ku i tikuma ki pfuneka se then va fanele va endla yini va endla xilo lexi xi nga ta ku endla ku ri hambiloko ku ri ku munhu loyi u kotaka ku n'wi vona i nga ri na problem hambiloko nga ri ka swona which is a spiritual husband so xilo lexiya i demon ro karhi leri nga ta endla ku leswaku ri n'wina mi nga koti ku fikelela leswi mi navelaka mi nga tikuma mi fana na vanhu van'wana okay ya le enhlamulekini last week nga ku va vulavula hi swona va ku a swi koteki ku i na spiritual husband i nga xi fili xi ta ka wena goku lelo i ntiyiso wo fika kwini walowo It's true. In most cases vanhu lava nga na ti-spiritual husband ne or spiritual entities as sexual partners it could be amlorweni kumbe physical van'wanyani loko va tlela va lorha va kha va have sex remember hi nawu bibele or not intercourse sex was meant for two physical bodies ne ku reach pleasure and also for reproduction so loko se u ya titwa wo kha u khomakhomiwa or u twa nga ri you wanna have sex just now it means ku ri ku na entity leyi nga kona aneri u nga ti khomakhoma u nga tlela loko se u pfuka u kuma ku ri for example u lorhe u kha u have sex loko u pfuka u tirhundelini swa mampela so swi swo fanisana swa swi lava ku solviwa so those are the signs sometimes ka vanhwanyani va famba masiku va nga heti van'wani va nuha hambi va hlambini van'wani hambi va sasekini a va gangisiwa hambi va heta ku hlamba sweswi still wa ha nuha those are the signs mi swi twini maxaka no va na xivutiso ko va ku hi ku se already vulavuli hi ti-consequences ne na loko se hi ta ka mhaka ya ku nga va ku ri ku munhu swa mampela u na problem swo fana na sweswi munhu a va na problem yo maybe u na a spiritual husband of some sort or ti-dark entities leti ti n'wi landzelelaka naswona sweswiya loko o ta ka n'wina a fika ku ni kombe ku heyi ni lava ku voniwa hala handle ka ha ri na ti-consequences tin'wana ti nga n'wi landzelelaka hi le ndzhaku or if hi sweswo ku right u ta fika swo fika swi suka swi hela and then a va right not for you ne but then ka mina still ani mina ni le ntirhweni lowa leswi nga sacrifice leswi nga sacrifice swi le tlhelo but then loko mostly u ta u ri na nkingha yo fanisa na leyi sometimes we don't kill those things those entities ani swi dlayi sometimes na swi kota ku ni xi xava ka wena u nga swi tivi ni xi teka xi va xa mina ku ri na mundzuku ni kota ku xi tirhisa somewhere else for example ku na vavasati lava tekeriwaka vavanuna ene munhu a tlha ku fonela ku sesi ni ku byela sweswi na nuna wa wena you are very stupid kumbe njhani right na xava lexiya loko ni susa ka wena ni xi dlayi na xi teka ni xi khipa or ni xi kurisa kumbe moya luwa ni wu tshikisa sweswiya right kumbe nduti wa wena loko ni heta ku hlambisa ni wu teka ni wu veka somewhere a swi nge hi ku affecta ni wena se ni ku hlambisini right wun'wanyani loyi ni fila ku hi nga ri ni la ku n'wi solva hi ndlela yaleyo ni ta tlhela ni n'wi fakela xona futhi mi hlama ku bu kateko You see, why I have to do this, ne? It's called necessary evil, ne? Se se mkateka vana va kurini va tetanuwa ku fika nhwanyana fika teka nuna wa vona the time the energy
finances va nga yi investor from us va kula na n'wanuna va ze va ta fika laniwa ive ku fika nhwenyana a ku you are nothing wena ni ku byela ku bari ngopfu na mavana you less educated nini how do we deal na ti-cases to fanisa na leti I have to come to the rescue I have to destroy that person I have to rescue your family I have to Jojo minti ya vanhu ya ku heteni na question ka nganga na mfundisi question yi mindlela leyiwani sweswiwani ne hi le ka nkarhi wun'wana wa ku se misava yi cincile na ku twa ku swi endla njhani ku na nganga leyo yi ku 8:00 ta va kha ni hlahluva tap the screen like ka TikTok tap the screen touch share the live ku share the live maybe kumbe maybe kuna mulanga na drop nga ta una live lewa ni pfuna share the live vanhu va fana umgobozi vele mabo so like nakutwa ku mi singangisa xinjhani via TikTok kumbe Facebook na n'wana mfundisi nakutwa ku ri loko mi aka live ka barini ka Facebook ma ka TikTok mi swi profesa xinjhani like a mi ni tindhumba n'wina ku mi ta kota ku tirha munhu n'wina swa n'wina swi hindlela yin'wana cause n'wina ma khongelela munhu a ri kule a kota ku lulama n'wina mi ni tindhumba ku sweswi fa swi ndlela no power ya mina a yi le ndumbeni a ku na marhambu lama lavaka ku hangalasiwa I don't need marhambu if mina a ni need marhambu you were there last time you should done I don't need maram. No, I mean I came we shot the other episode. So episode number 1. Is it number 7? Search. So it proves kuri I don't need maram. I don't need my tools kuri ni bona timhaka ta wena, right? I can see ni rikwala. I can see ni ri kwalawa so matimba lama mina nga na mona mele mirini wa mina a male atihlolweni kumbe andumbeni na sweswiwa ni nga kwalawa I can see swa fana okay swa fana mfundisi yale ya ku va ni khongelela munhu ka social media na yena a ri tiva xikombo ri fika hinkwako a swi distance ku ile kwini hambiloko ri ku ende a swi dingi ku ni fane va ni ri kerekeni a ni langutise ka side ra nduma a swi dingi ku va ni ri kerekeni a swa mitwini ka leyi ni nga yi hlamula last nite ni nga huma ni fika ni hlangana na munhu a ri ku tikeriweni ka situation yo karhi ni fika no n'wi khongelela a swi dingi ku ni fane va ni ri kerekeni and then na swi kota ku munhu a ni n'wi fonela a ni fonela va yi mfundisi ni le ku tikeriweni ku na swo karhi swi le ku hlupheni nkarhi ni n'wi khongelela ni ri kwala ni nga kona na la nga kona a biya ka mina ka se ni tshamiseka ko ka hina nkarhi a ni ta vutisa ku ri titlambi ta khendla na like vo ruza so ala ku vutisa cause ni vona nghena ku ka khendliwa na because like trendeni mfana loya ma swi kota ku pfuna ti-artist ku ti trenda ku fana na runza so it's possible but then for yena it's not because of ufundo inganga kumbe njani I believe in God's timing ne basop I believe no I think we were an encounter na yena on your life yes I wouldn't want kuri a young boy was so I think ngensa ka swilo ka nga twisiseki because of fame ya ka Gaza because of yini you'll die young my dear it's twin boy so at the end of the day swi ku swi vuya la ka higher power exactly yeah kwaso mfundisi va nga khongela from wherever swi vuya ka higher power na gogolelo va nga endla leswi va swi endlaka higher power ndumba swi ni di at the end of the day nkateko la yeah oh sorry papa edisan papa leswana ni vula ku no a swilo swin'wanyana hi ku sola va ndumba na ma client UK na ma client German ma client lawa yena ya kota ku ni va endlela swilo mara ni le la ni yo tshama la so ngo khoma phone u yi veka la tindleveni ta wena leswi ni ta swi vulavulaka tomorrow just uta vona ku account ya wena ku nghena mali you help me wa vona because iswilo leswi nga nyikiwa swona loko hi ta le ana la ku vuyela ndzhaku la ka ku zila loko hi ta ka ku zila ni twele mfundisa ku no ku zila ya
swi kona swin'wana leswi u nga swi zilela swi kona swin'wana swa u nga kuma na munhu wa vabya sweswi mawata nyimela ku zila ku ni tindhawu ta kona leti ku la ku zila ka tona nje hi tolweni ni sukile ni ya matini loko ni fambisa vanhu matini matini la ku famba vanhu va hela vanhu va hela va tekiwa hi mati a wu nge yi endhawini ya ku fana ne matini layana u yisa munhu u ya vulavula ni mukwemba ka vona or u ya hlambisa yena mara u nga zilanga swilo swa ku fana ni leswiyana a swi kahle hi vona vanhu u yimile so va ta van'wanyana nge vulavuli hi tisonto ta vona leti va ti tirhisaka mara u kuma ku vanhu va tekiwa le 4-2 and in front of you nje munhu a famba nje a nyamalala i loyi a fambile mfundhisi or nyanga a swi endleki le vafundhisi ntsena ni tinyanga u vona munhu a tsutsuma a siya ku mina na hingeni mara u tina vona matini why vanhu lava va tlhela va fika va famba matini xilo xa ku sungula a hi ndhawu ya ku tlangela ka yona ku la ku mativa mati ku la ku swi tiva swa ku loko fika matini u endla njhani matini layana a hi mati lawa ma vonaka ku u nga tlangela ka wona mara ku ni ndlela leyi hina hi tirhisaka loko hi fika matini hi vulavula njhani hi hlawula ka njhani hi humesa timali ta hina hi nikela ka vinyi wa matini hi kota ku hi ma tirhisa mara anyone sweswi a nga ku yini nyanga or mfundhisi a suka la yena a etleleni wansati a tsutsuma ku ya matini vanhu va ta fika va sala na wena lo mfundhisi wa famba la amatini se ku langusile mahilani hi vulavulaka kona hi swilo swa ku fana ni ku zila loko hi ta hi leswiyana swa ku no munhu umbonela hi tshamile la kona hi nge vulavuli swilo swa vanhu mara swilo swi ni nga swi vona swo tala swa ku loko no swi vulavula mi rhanga hi Jojo a lot of things mara leswiyana hi lani swi kombaka kona ku no hinkwerhu loko hi le so u nga voli nyanga u nga va u ri munhu ximoya mara xikwembu hinkwerhu xi yinikile ni xikwembu xa yi rhandza because wa ti vutisa xilo xi ku munhu loyi marhamba nga tanga na wona la u ni vona njhani wa kota ku vulavula a vona problem leyi ni nga na yona mara marhamba nga na wona la loko hi ta hi swilo swa social media swa ku hlahluva la ha hlahluva mara ku ni swin'wanyana hi ntiyiso a wu nge beli munhu marhambu no a hi vulavula hi ntiyiso man a wu nge hlahluvi munhu lena ni twile ni na ni hleka la mun'wanyana loko a hlahluva la ku no loko ni hlambisa munhu mina ni hlambisa hi 20,000 ni ku wow 20,000 no it's not about cheap mara abantu lava ku byela ku leswi ka social media sometimes va ku hi hlambisa hi leswiyana loko ya ka yena na yena nga tikoti that 20,000 a nga yi tisa ku yi kumeka mu nga fambi mu ongiwa hi vanhu va vulavula swo tala mara munhu wa kona loko ta mu vona a ku chacha ta 20,000 u fika ka yona ku no this one you deserve 20,000 no nga yi deserve ku ri u sungula ku yi vona la ka mina u la ku chacha hi mina wa swo fana swona mara ka social media hi ku hlahluva no for mina no that things is off nkata ku kombela hi folela question siya ka gogolelo ne kuna sithunywa ne vanhu lava va sithunywa va 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 thwasini ne right not hinkwavo mara mina ni tiva ku va 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 thwasini even then se va tirhisa na xikreste mara ku ri tin'anga na ku twisisa ku swi hlangana njhani because i ti-religion ti-two to hambana teto i vun'anga na vukreste. Okay, I don't think topic ya wena u elaborate kahle but then uzama ku vutisa ku ri lava va nga khomiwa hi moya wa vukereke because in most cases sithunywa loko munhu o za ku sithunywa u vulavula hi moya aneri van'wani va ri i moya wo hlambuluka lowu wu ku phushaku ku uze u kota ku khongela kumbe uze u kota ku connecta na munhu on a deeper level so ku na lava va nga khomiwa hi moya walowo va nga tin'anga aneri ku na vanhu lava nga khomiwa hi moya walowo va nga chuza ku va wu tirhisa ku yi akerekeni so swi tano yeah. All right, hi ndlela yaleyo a ri ximoyeni mina Mukateko Sithole but before ni famba Gogolelo ni kombela mi tivisa ku mi kumekisa ku yini loko vanhu va lata ku mi va pfuna mo special ka ntirho wa n'wina lowu mi endlaka. Okay, so I'm based in Cosmos City Randburg and then also Akaya Ab9 Kamakosh Agian yeah. Mfundisi?
hayi mina ni kumeka Ivory 2 athembisa aka kereke ya the hand of God akaya ni kumeka aka Ndindana aka kereke ya Voice of God. Thank you so much for tuning in. A ku ri nongonoko wa hina wa Aximoyeni na mukateko hi kwala a preview la ku nga na nyama yo nandziha swinene mi nga rivali muhori and chicken ya vona yi nandziha swinene ti hlanganiseni na hina nakambe aka vhiki leriya ri taku. Tune in next time. Inkomo. xivutiso xa ku za xi fika kwini mfundhisi na vona umfundhisi enotile na vona mara loko no fika ka wena nje hi mina ni nga nyanga u nga ni amukela U ta la andhaweni ya wena kereke mi ta kereka wa ni amukela loko a ku ri na swandla swin'wana swa 5 ku ni nga swi enda ka swa mina a ni ta swi enda. okay no nkhinsile